Sinibingelele sizinduku zakhala ehawini uzonza khanyameni kofihlo nonyoko wemama ungiphathwa ngihlokolose umakhandlela bovu mfoka ngqobo bafowethu number 0310650086 0310650086 ngisaqinisekisa ke lokho ukuthi uqaphele njengoba ngihlezi ngisho emavideo nami uqaphela ngoba ngibuye ngihekwe uma ngisahekekile ke number ethi 081 kunomuntu ofonela abantu ufuna imali isaqhubeka ke indaba yami ngeke ime futhi indaba yami yophela mhla kuhamba mina yokuba inkunzi nginkunzi ya vele izikhokhothi nje ihambayo isikhokhothi izinja sikhokhothi imoto ehambayo izinja ngeke bamsukele vele umuntu ophela ongakhuthele ngomsebenzi wakhe ongawuthanda uyawuthanda umsebenzi wami kakhulu lana ke indaba isela bafowethu angisho ukuthi lesa special ngesikhiphile ngathi le yanto u2000 lento ehluphekisa abantu ehlukumeza othandweni noma ngemsebenzini i1000 special sakhona ayibuyisi ihluphekisa umuntu kuphela kuzothi lezizwe ezishiswayo zisekhona sezincane mase ziyaphela lezi za 2000 ezingahambi izodwa makuzamba nawo umxolisi lokusho umuntu aqholele emawoma umonile lezo zo 2000 ezibuyisayo ngaphambanike inkulumo kodwa manifone niqinisekise number 0310650086 siyaqhubeka sikhona la ku YouTube ungene ndiyale makhandlela bovu ngizongithola lapha ku-YouTube la ku-YouTube ngikhona ngigalelekile yonke indawo uzofica mina lo ngekhaya uyadlala sibonge bafuthu umphile no